tun rum chu mi pathum te chanchin tak tak kan ngai thale dona he kan ngai thak tura hian mi pathum te hian thil mu le hria ni in an in ngai mai na lovin an chiang thewa ma se an thil mu le hriat te hi thil thleng thei an ni si lo ani zan khat chu kumsang kha chakwa samli pathum ani a Catholic priest Father Paul Lebut kan hmu mek hi parish friends a biak in enkol mek back room a muturina in buat saya kong ka kikri a hria Father Paul hian makati hle chan chu zan lai ani don to a baka in do pui pani na kalme ka parish German nazi ten an opne em a zana chon kho pui pum hi khwa khirani curfew khau em mai nei zi ani a chhuwa phalani lo zana zan hun chu hlo hun thil eng po thlen thei hun le German sipai te zalen na hunani midang chhuwa phalani lova tuna biak in a ron kalan om hi chu tu emo in curfew a bo chhia ti chiang hle ma se thil man mo thak tak ani aring tel boka thau wata awahonga nuwalai pakhat rilruha mel em mai hi lo ni a Father Paul chu angena mi pakhata thitre pani ahun to pa turin amamo tak zet che ni ron ti Father Paul hian he ami mu nu nunglam pon lam chu a en kwal vek phota police mo sipayan omem tia en anlo mu hlau chuan manan ni don si a baka he meche intitura ti hi thil risky tak mayani curfew lai ani a masi Father Paul tan chuan tu emo an thi don ani chuan ka kalangai ti hi angai danani ahun top tong trai sakte du Father Paul hian arwalin kal lovila a shanin kalila kan him beranga ti a chuan Father Paul hian notebook ala chuaka akal da tur address jiak turin meichhia local chu shila aziak zawa ti chuan kan in huwat donya ti in an in chena meichhia ai ro chu kalmasa a Father hian ako dawalale phota ani po achuak ve de ungal maya hemi tangarei vak lawa hian Father Paul po kong englo ve taka address le kha mi chu zongin akal kuala a building number a muta a chawangai tukvera tangin ina hian engan la on ti a hriata tukvera tangin awa mutheya tu emo inaron enzeu chuan kongka aron hong hala Father Paul po rang takin a lut tu manan mu lawangai a luta mi papakhat la upalu tuklo kongka lo hong tu che hi mu a inchunga midanga mulo ron go tu mi che pakhat kha chu a mula wala ron thleng lo ani ring maya chuan Father Paul hian tu emo thi tur om chu musi lo makati ang ringa he in nei tu pa po hian Father Paul ron lut hi makalo ti ve bok Father Paul hian a soita fata he address a hian mi tu emo thi mai tur an om ti in me che pakhatin min ron shila a hon top man pui turin ka ron kalani ti a thi trep chon omem atingal bok he mi pa hian Father Paul chu ena ai keima cha ka om ka phasha thiam lo ve alo ti Father Paul chuan he ente he address hi ni em he hi min pesia atia alo en chuan he nge hi chu ni ati Father Paul hian makati hle a ani le re lo te ngak lokila min shil tunu po kha ron thleng trep to ang a om jan thil om ja kan she theima na ti a tukver lama an pani hian an oma pon lam chun enta renga hunaliam zela ron kal mai si lo kan thil ton chu makhle mai shet sol pal thil vela niang an ti a he address nge hian ina in alo omberla traffic box sia an pani hian makhle mai ti bak soi turan shilem lo Father Paul po kal mai du ta a mase he in nei tu pa mi pa hian lok o ilokal ta ka chuan priest hi ka biak lo na in rei to a tun lai thil thang zong nen hian kan bo ruak te hi chesi a biak lok chi a swal pon le in hlan tharna nei ka vadu em irem chuan ati Father Paul chon te reng mai hei in ina ka ron kal to lak lo lom le te reng mai lo ti a an pani hian an thudun ta a in shengai mi lo te hian thuduna pakhat ain puanga a she omna te bun ruaka pathian hne na in hlan thar turin Father hian a pui boka ti chuan an zauta lom thu ten in shila Father po chuak veta ti chuan po na chhuwa tanga rei lo te a hian siren ri a sheta air raid siren ani a omzia chu boruak ka tanga ron bei tu turan omti na khopui pumari a Father Paul hian du thlan tur pa ni aneya tlan ho a in na lua bom an ron thlaka tur velo be sei taka omnge clearing center atlan
clearing center chu hetiang hliam le thi tam takan oma damdoi ina an kal pui ma a an omlok na center ani a thimai turmin mamote pu an om tam zo kang ti in Father Paul hian clearing center hi apan ta vat soka center panina tlanta center a thleng chep bom rontlari kholai le building vel bom ri a sheto mase clearing center chu apan zela to pa chuan him takin a thleng thei hlo mi hliam pu an lo om le cheu to khuma le chuata ten om nurse te po buai takan ni hi atir lam chia le ngal bom an na thlak mek zela mitam zok pon ron lut le ang reilo te ya an ron lu bel le ngal reng boka Father Paul hian hliam na zwal te chu azong kwala tong trai pui hloma khwa alavar lo deu Father Paul hian mi pakhat nat mel tak mai hi mule a chuata lo mu a hliam an na le a en chiang chu adam to lovani a melan en chiang le a address akal zo na chi a thi chep om tura angai dam thatak lo om kha mi pa lo om ngi kha ni he clearing center a hian a thi bom bua ka dong fu ani Father Paul hi a chong ani a thi ma a bet nu nung ber tu ni ina in shia a lom na ani chu he mi pa te hian a swal te puangin in hlana du a in hlan thar kha alo mani Father Paul hian ti tura shelo lutuk mi an om noi noya he mi pathita pocket vel hi a en china walete mothil dang eng po a en achung te ne na hlan le te du a hlan rola achung te bula an fapa an u nau hi athi ma a mu thu te shila du id le thil dang tle ma zonga mu a thalak pa ni a mu bok pakhat chu nu walai thalak ani a he thalak nunga hian kanu ti friends stronga inzia ka mu a anu thalak hi a en chale a asheta he mi chia hi Father Paul biak ina ron kala thi ban uma a hun top wa man puiro ti tu khani ina po ron let ve to lo khani a anu ani sia ingi zia engtin ngi athi don ti hi shiat le ati hiala Father Paul hian makati ni ma se amak zel don thalak pakhat zoka en le a he thalak hi anu thawani ma se he thalaka hi chuan anu hi athi ani kuanga amua akuta cross a kengbok athi to ani chuan athi ni anunga hian a inziak ve thunga he thalaka hian April ni riat kumsang khat zakwa somthum pakwa a inti a omzia chu he mi chia Father Paul an khazana a mu mi papakhat bula kal turati tu kha kumli liam ta khan alo thi to ani Father Paul hian he mi pachung de hi abetheya thalaka mi kha anu ni ngei ti po afia kumli liam ta athi to alo ni bok chuan a handwriting adil le a afia du ani a chan chu address ziak tu kha mi chia kha ni miawa chuan alo in angle chia bok March ni som pasari kumsang ni som pakwa jing lamani a sumdong mi lo palote fang hian wingzo kanti Central China a hotela cholinor meka peche pakhat Yomi hian azui ve boka lege jakeng ve boka an hoikwal vela carpeta balbet om to te furniture lui ve to tak te chun mua arimpo diklo an pani hian anin en top he hotel hi changkang lem lo ani fangle Yomi te hi thok du nan ni a business trip na yin car khatan cham do na mun pa ngai ve dewa an thleng do na mon ti a ma se company ro chon he mun hi a pe miau si a hotel tlom de on lo thlang si ani anin chekina elevator an chuanga fanghian Yomi in a room tur cha bi lunga email dewa in lai hi mu a fanghian a chana shia front desk clerk khan Yomi kha room floor li na mi lo pi a chena hi chon number 4 hi van duai na number de wan nga ya 4 ti hi Chinese stronga thi ti na ne nain an em wangani fang hi chuan henge oi ve lem lo na in Yomi hi chuan ring em thunga Yomi tan chuan thil mai ani lo an tho na building nge ya po hallway to pa kal ngai lova hallway top chu tharau te omna ngai ani dar thalang in hoi to na in ente hi adu ngai lawa fang hian Yomi tan chuan number 4 hi thil lian tham tak ani ti sia a fang hian thei to pin an ne ma lungai su engke ma thadona lo ma ti a Yomi po lo bungawa ma se cha bi chu en reng tho third floor an thlenga feng chu chuak ta a room omna ni wangin Yomi bula chuan kan inda felanga karonggo lang che ti a Yomi po chuan ole ati a
floor li na chu pan chhota a minute som pola liam lawang feng po a inda felvel meka Yomi biak na hun pola nei lo ma se phone a ron ri a Yomi alo ni aron mang ang lutuk room kan in thleng ngai ron ti a room kha floor li na mai ani lo hallway to perala ni zuya in ti hwai sanina lu ta chuta dar thalang le thil thla tilang thei thil tam tak room chung alo oma borok te hi a cha lutuk ti in a om thei lo thu ron shil a thil hlo zong zong om khom ani ber feng hian room in thleng vel chu a phur lo khop mai ma se Yomi ta na ti angai an trip hi atluan lo hlawani a chuka Clark bula zuk soya an room chon lo thlak sakta a Yomi chu floor thum na a hallway lai vela a om to don ani Yomi bula chon chawin pona hallway lai vela lo oma floor lina a fenga mu chu lo lom hle a chabian in thlenga an room ve ve an lut ta breakfast e turin an ron chuk ve ve ma se Yomi hi a chau mel hle an ei duna feng po belo cho po e thalo abiak pon achang tro kani feng hian makati ni lunch a hun chuan feng le Yomi te hian thopui pathum ten an ron join to a an ron thleng tlai deuh hlekani a pakhat hi chu an manager sai ani nge a sai hian aruma an vai hian a hnuwa kawa raman na te soya mase an vai hian an thlen na hotel hian soisil sup company in hetianga omtir him makanti a pakhat phei chuan ke chu hotel danga mai ka du ti hiala sai chuan puisa hau ta ka hun ui om boka lo mati a soilai a soi chhun zom le a an zawan chuak ta veka feng ti lo chu feng hian sai a bathroom mangloka aron chuak hi sai hian TV lo ena mase a mela lo dik lo na sa enge omzia vati vata sai hian a chang lok lawa ma se a hnuwa ron rong chuaka karil ru ka thlak he hotel hi kan chhuwa san vatangai ati darka reilo te a an vai hian an chuaka hotel thar hlakan lut ta a fang po mu ta fu ta hle mai Yomi bula chon a phur thu te soya ma se Yomi ero a mela la dik theilo a ruma lutin kongka khar atuka breakfast e turen ron chuk haule veka Yomi ron tel velo feng anan kola alo la a o chau mel hlea a khosik thu ron soi feng hian thona khan kan thudu na kan don reng boka adam lo chan kadam lo ve nge yanga tiril ru ama se tuna chana thalut tuk nitle maliama feng po thajela lom hle mase Yomi khosikero a thalo zela a che dana makhle boka aruma a inkal khuma chang le cho elova midanga bedu lo bok he business trip ani a in me lawani aron chwa chang la chuan amita dul em a thil dang dai ngai to po ang ni lai tho thana ni a ninga an omto Yomi ledam theisi lo ngai to lutuk feng po in doctor mu puya a khosik chan tak an she theilova barak thara ton wanga ni ten lo ringa antibiotic ro a cho shima doctor hian mani ina ho a chul hadam wat turin lo ti bok sayan lo sha chu an manager ani boka Yomi ho na tur ticket tum sakalo in huama mase mak tak main Yomi hian du tat lo ho adu lawani a hotel room a lutina inkal nan le ni thuma liam le a march ni somni pali sunday tlai lamani feng po Yomi room a on hallway ya thua manager sayan Yomi kongka kika lo chuak turinati an work trip a zo to a airport an pan angai to ni mase Yomi ero aron chuak du mai lo mase to ba kongka bula aron dinga kongka hongsi lo chuan o chau mel tak hian kal mai ro u ho ro u naktuk zinga flight tangin karon ho mayang aron ti a fengan thleman tum do na ma se sai chuan sana alo entir wata an flight an nan du chuan an kalwa da lo ngai to ani fang po hian nuam ti lo ma se an ti thei chhun an ti to tho ti in airport an pan na lama po Yomi chu puitling ani to a naktu karon ho chuan a thavekang tiril ru ina kalta a ma se Yomi hi aron ho don lo a chan chu ni nuwa athi hemini march ni somni parukhian fengan phone call adunga anron ho tu ka khan Yomi kharon ho turani a atuka tak khana ron ho eman chiang lova atuk le abia kan tum chuan alola ho lo tian shia a hotel lam an lova kola hotel lam te Yomi an diktorin an vati a tuna phone call hi hotel a thokte anni Yomi kha aruma thi in an lo charani masi athi chan an la shelo fang hian shi omati adam lo ti chu shia masi athi maring lo shi omati ema in thiam lo na po nei makati lebok kha hotel bal tak atang khan nat na engemo ave niang a te ti a masi ngai tua tam lo sha madu in ti shom vak lawa nun man chho po du a
chutiang chuan hun mang chawa kumni aliam ta kumsang ni sumni pakhat November thla ni a feng hi an manager sai nen an in mu a kha business trip zowa khan until ton yomi thi dan vel khan a thonglom em an soi tam lo le boka mase tu na chuan hun aliam to a sai le fang hian an soi dun ta a fang hian sai bula chuan yomi khan kha hotel bal taka tang khan natna ka yemuni le engei rin dan atia mase alu alo thing luthing pa chuan ai karing lo ti insai hian a chang chuan fang hi azot ve thunga ilasha em hotel masa a karum bathroom hi mana tv kalo en kha atia fang po in osha i tha em ka ti che kha mishilawa hotel danga omang ui ti kha atia sai hian feng bula chuan yomi chungchang kha kan lo hri chiang lo ni yomi khan hotel ami nat na kha ve lawang hotel khan yomi kha aman zo kani ati khaminia bathroom fanga om lai khan tv lo ena tv khan thila mu mase thil ni thei lawani thil mu hi he thil mu hian he hotel hi adik lawani ti a hriat tir bok a soi zela kha tv ka mu kha chu yomi ani yomi melani atita tv chunga khan atanga ang yomi po in a hlo mel ema aron chunga ta hian ka tang min puiro aron ti a hlaulut tukha yomi puinan an hotel sun kha adu ngal aloni a feng bula khan soi theilo mayani chuan hotel an thla khan atlai lutuk to yomi tharau kha hotel a khan a oma a taksa chau hotel thara khan a om ti na emni a hriat thiam bik lo thu soya kha a thi chanani a ring Chinese social media feng hian he an business trip chungchang hi aziak ta chewa mitam takin an lo chiara makan ti hlom hle yomi thina chungchang court record lawsuit te pon chiar theya ma se hello su ta hian yomi thina thlen ma a thil makte fenga je ang hi lo in ziak velova a taksa anat na sang wanga thi ti bakin a thi chan po an ziak lawani mase fanga thuzia a viral a changa reivak lawa hian mitam takin yomi chungchang le thi dan ten lo enan lo chui ve to a heti live hian China sarkar chuan fanga social media post yomi thi dan a post hi Chinese content policy 10 lo na theder ti in an remove sak lo mai la om chu a post screenshot lo om te chia hi ni maya tunakan mu mek po hi fanga thil post screenshot chu ani kumsang khat zakwa somli pariat ni puilai tlai lamani a kumsom pani mi che pakhat Maggie hi chauka atukver in hongbula athua an omna hi Charlotte North Carolina ani Maggie hian a homework ti tuma masi ati hlei theilo arre ati lutuk atlang puin heng huna hi chuan homework ati hun lai vel hian an then omami hian a violin hi lo tum thina a music moi tak ngai thlapa hian lekha po azir tui so thin mase ka rei lo te liam ta tangkhan a then omte hi anre ema a chan hi a thawak lo le ngal an then omami hi kumsom pakomi Kenneth Nal ania musician talent nei chalut tuk mai ani no pangte ani atanga violin at chilani a tuna kumsom pakwa ni to a engtika emo chuan rei lo te ya po lara la hlotling mai turani mase card liam ta khan karin an accident pal hlo maya aban dinglam a chele a doctor te pon a man thei to lo tur thu an shil a violin career chu atop ta Maggie hian Canada ril ru nat dan tur po thiam lutuk anun pum kha violin ne na mangani sia Maggie hian mu po a mukhat damdo in atagin aron hoto na in a in khung reng mai ani hetia tukvera ataka thutlai hian a re lutuk atwar thei to lo hote po ni se Kenneth hi engemo tak ti sakadua a homework ti tinuam ber tu ni miawa eitur hote candy bar la in Kenneth te in lam chu pana avakika Canada naron honga Maggie in Canada mu hi thalo hle ti mungal thei akut na lam chu lo ora asama momina thur boka amita dul roi bok ahim lo hle bokani Maggie chona candy bar chu la chhuakina pe a I that zel ka be se yati Canada po mel mu shom ta ka tangina ron nui ve ta Maggie hian ril ru ne lut tukani aban na lo lam chuan Maggie hi ko alom thua shilpa Maggie hian violin ri kha ka ngai hle mayati a chuan Kenneth hian ka tiama che violin chu ka tumle nge yangati
Maggie pon makati ang ring hle amase alom em zan khat chu kartle maliam le to a zan live el borani a Maggie hi violin tumri in a kai tho makat tilut tuk a music a shia a keneta tum nge yani ti poshia Maggie phur lut tuk zan lai ma ni se achwaka keneta te in a pana kongka lo in kal lo le ngala a hong ringu ta lut ngal violin po nai boka a ringin a moi lut tuk a dinga ngai tha a hlim tak zet chon re lo te a keneta violin tum na mun lam chuwa panta a mudu a alom pui thu te shila du ani a pan nai zela a violin tum chin na lam chu awa thleng hi violin chu lo top maka a re ve ka hoi kwala min lo mu mi le zama muni le tia hoi kwal keneta ber po chu la mu chuang lova a hoi kwal zel chu thuthleng sei chu ena a aw ngal thuthleng a hian kenet alo oma alo thi to ani a taksa a khonga a kuta violin alo wan bok a nuwa doctorin a taksa a endika thluaka thi sen put wanga thi alo ni a Maggie in music a violin tum a shiat ma darkar ni a khan alo thi to ani